L'intelligenza artificiale sta nella raíz del cambio di L-intelligenza epoca che artifiċjali stiamo qiegħda vivendo. fil-qalba ta' żmien ta' bidla li għaddejjin minnu. La robotica può essere possibile un mondo Ir-robotika tbiddel id-dinja għall aħjar jekk taħdem id fit mal-ġid komuni. Fil-fatt, ma jkunx progress veru jekk it-teknoloġija żżid l-inugwaljanzi bejn in-nies. non è un progresso reale. Il futuro s'avanza. L-iżviluppi tal-futur għandhom ikunu orjentati lejn ir-rispett tad-dinjità tal-persuna u tal-ħolqien. De la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia Ejjew nitolbu biex il-progress tar-robotika u l-intelligenza artifiċjali ikun dejjem għas-servizz tal-umanità. Nistgħu ngħidu, Jalla ikun uman. sea humano.